vanoi muntin le gamtina cheng ku kicha te zo si nihla lam thu so asi som leng chenala ngai khom ki dingin na bon cha win lem na hi che uvi tun tunia dinga ki gong thu so ho anangai khom ki taw hite thu so thumakai Manipur CM Lui and Biren Singh audio tape chu akisu se in edit akibol in akibel labetia NFSL in Supreme Court hinga het sa anane Achi sa kum 2023 a Manipur boy na chungchang a CM Lui and Biren Singh audio tape holgil na nei na dinga kingan se Gandhi Nagar a National Forensic Science Laboratory NFSL in tuni chun Supreme Court hinga hiji audio tape chu akisu se in edit akibol e chule a o te ka ana manthei a hitapoi tin het sa ana anei tai Justice Sanjay Kumar le Justice Alok Andre panna bench chun hiji chungchang a tutana anei hlon e Justice Sanjay Kumar in NFSL report chu simdo onan anei in hiji audio tape chu akisu set edit akibol se in thu sei pa o hi scientific ta a te ka thei a hitapoi ati Cookie Organization for Human Rights Trust KOHUR Palaya pang Advocate Prashan Busanjun hiji audio tape hi minute som nga wala saw edit ke bolo chu Private Forensics Agency Trust Lab in holna anay in 93% hi Biren Singh auto akibang e ti amodo 18 bench chu het sana anay Justice Kumar in adon but na achun Gandhi Nagar University hi ahoy pen asang pen hitan aman akhol do hi ginmo thei ahipoi ati chule hechi chungchang thu achai ne ke thutan nahi ahung hlungding akit hla ol hla nisim get tengle neiding in phat tepna anei kitai source from Nitin to So Daily News mipi henga he sa anale temna phalha nisim thum kumsang ni le som ni lenga zale ngai lut umta Tengnopal district sungle adea Moreh gam kai a cheng mipi te henga he sa anale temna nom chu a hi le district sunga kichep go se sportsman phabemin in a ball ovin pathen lungset in boina ha sanna umlovin e ball chai tawin a hi ahin la hitabong kichip go se hi district sunga ichi pi zomjing ule gamtum idal naw lungthim thadaina ahin thlut thei ding zi in mailama epi ahu so ding sei thailo ahi to hlana kiging jing le ching thei ta a umzo apha ze in pha cham khat a ding in igam sunguwa kichip go se sports ho koiman a ball agon ta alo ding in mipi zo se tem na le he sa na ahung ki nei in hi Hill Tribal Council Moreh General Secretary Jackie Thang Cookie Chief Association Tengnopal District President Seizang Baite Moreh Youth Club President Thang Jose Lungdim Langol Game Village Quarter a galjam IDP pansahon akinodohnau thupeh Eviction order doudalna neu Manipur boina zi a galjam internally displaced person ho tule tu a apansatnau Langol Game Village Government Quarter a akichondo na diva authority a kon eviction order kisochu doudalna anei uve genthei ha sat lai ta a hitabong thupeh kinehi kilomlo ta a hi hichisang a government in galjam ho ama in lam chia achen lu theina diwa zo pan ala angai a hi ative chule chorachampur akon ahung galjam ho thahlenga pang mutam yo hemba in security ana umlo zia galjam ki hi a hi in government in aki hoina dinga kitepna aneile in lam ki kile ding a hi ati Hichichong chang ahin Infal West Deputy Commissionary to kimoto na ding in ngi ana anay uvin hinla akisan pi ipove hiji eviction order kibol hi withdrawal kibol na ding in DC le Manipur Director General of Police DGP henga petition jong akapi uvin ahi DC le DGP office in IDP ho akon ngi ana lekha ki pechu pi na anay in hinla donbut nawang abol nai thonpoi Hiji memorandum ki pedung zuichun Chorchampur Moreh Kwatha Kangpopi Sukno le Mundang dang akon meithei galjam inko Zaniwal tu le tu ahi hiji quarter ahi hosa ahi ve chamna a ka ase a pansat na a kinei mai ahi in government in hoto na ne hentin galjam ho chun ni enazong ane uve source from Nitin to So Daily News Tamil Nadu gam a political party zo se in Special Intensive Revision SIR doudalna ding in kilolna anei uve chule SC henga ngi enazong anei uve
Zanhi chun Tamil Nadu gam Vaibol apang Dravida Munitra kazagam DMK to ogon nanoy in Chief Minister MK Stalin Makay na in all party meeting anabol in ahi. Ahong ding kum 2026 Assembly election masanga Election Commission of India ECI in Special Intensive Revision SIR bolding to ogon anehi doudalding chule Supreme Court hiena ni nadingin kilol na aneyuve. Pachi sa Bihar gam SIR kibol na chungchang lunghi mo na apong doovin chule Election Commission of India ECI hi BJP makay na Union Government sotol pang ahitin ngo na zong aneyuve. Bihar gam SIR kibol na achun BJP pomlo hole minority voter homin ake kaathain voter hiding lom homin ake kaathain voter hiding lom lo ho electoral roll ake zilut mi ho masangle Supreme Court anga Election Commission of India in donbut na apinay poitin ngona aneyuve hi hichi ki ho khom na achun Congress, Vidu Thalai, Chiru Thaigal Kachi, Communist Party of India, Aam Aadmi Party, Samajwadi Party, Trinamool Congress Chile, Party Chom Chom Som nga val in pan anala ovin ahi. Hichi all party ke ho khom na achun Bihar gam SIR ke bol na ke he na chungchang Supreme Court abang khai na laye chule thukum kha na zong nai lova kum 2026 Tamil Nadu Assembly election thun ko na SIR bolding kiti hi ke pom loading ahi tin kilol na anane yuve. Source from Nitin Thuso Daily News. Moreh Khopi Dinmun by Anonymous Observer. 3rd May 2025, Boyhung Kipat Kipat, Infal Khopi Le, Vulnerables Area Kukizo Chate Chenghon, Ne Let Go Inmun Le Hoho Dathan, Atamzo Ikhopi Ulamka Le Kang Popi, Inadal Ludvin, Tunin Hichi Khopi Te Ni Alag Simin, Melmate Ginte Khomin, Population Ikibezing Tavin, Apathe Ezinge. Tunya isay no muchu ahile mini India ti kihe zat zo se kimna International Trade Central Moreh Khopi kuki zo chate majority ihi naw hi pathen phathei bo ichan naw hi International Business munpi ito phau hi inam mel mau me thlei chule nagaten ei thang set pi pe nu ahi itile ka to pha in ka control thei dem ti am ho sunga aching athem hon policy zat agon jingu ahi Tasan ta akon thu ki zadanin mundang dang chu thu chom hitale igalmi teu mai thlei government CSO le thingnoi ho ki tho to chena Moreh Khopi control na dinga nunglo te ding to ogon anei uve central governments ahin convince over ahin gap u center chule state security force atam theichan ahin koi bebe diu mai thlei galjam ho nungchen sa ding ti ahi Hichu in tinzo daw diu. May thlay galjam ho chu atil in lungmong mo ni elecha ki hol ha asanante ahin government neite ahivin. May te government dinga am ho chu kum izan hizong le awa alal lohel dingu ahi. Hitia chu phachi dungzuya angay na dana ihung chen khom kit diu policy zat ahin bolwa am ho noya ihung kun kit diu mu the ahi le iti pan ilawa phaham lunggel them khat ve khomu hite akhat ne in khopi khat dinga I population u hlom na ki ka in galze in kinepi ta apan ne in Moreh mi tamta munchom ibusadan tawe service bol le khasimji itailo Moreh sunga in le lo nei zo sen khopi ilodim o angai je boizi in anlo chengam lo ho chun cheng ding midang pedo ozeng hen Moreh le akim vel hausa gamlen ta anei hon in mun ki man ta in homle imi isa ki be na hinte ani na ehon isejing na chungchon uwa ichen khom piu za dang kiloi khom na ho VIZ Tamil Sangam MMCM Gorkha Samaj etc hon ama che in press statement ahilo le government thunei vai hom ho koma thu sei sa pressure pe sa ding meitei le kuki boi nahi political statement ka se Moreh IDP resettlement na bol thailo diu ahi aje chu boina ahung kit le ke ho zong ka boi diu ahi ti sa angaye hichu hizong ahi
Athum na a Moreh Khupi ikivai hom now his TC le anoi dozo se chule Tengnopal district home a kivai hom na KIT ahi lo le KCA isu ha diu hi kidem le ki seisen inga adiu mipin lamkai phate a itosat diu chutile ikiloi khom na ho chu hung hat intin government hi han zat dang hon e hin gin diu ithu u hung kilang ding a hi apex body a inei u HTC KIT KCA ahat pole amipi te chu aha sa hi jing diu hi chunga point them khan hung ki pe ho khu lamkai in action in hin podo han lang mipin ki chi pi tale tu din mun adinga bol thei pen hi loading ham source from cookie today Thuso hi chanchun akichai tai thuso abana nangai khom ki dingin lim ne hi chiwe thuso hin ngai zo se na bon chawin stay safe and stay blessed